o le vai al pare mia e fea ruai. Ma kua furi o e kuroura o fioga ke fea ruai. O tato vai tato ia e malanga e le pale mia New Zealand. Le New Zealand e fitoa ese nei manipia. E fitoa ese Hawke's Bay. I'm pretty sure la irunga va le temine la ufai malangatu. E o ila loi Wellington ni. Ai pe malanga faafia se lau le pale mia. Pe alu I maliu. E vai o le attend le funeral. O sionga anti. O le faletua, o le tuangani, o le tingar pale mia. Lenga maliu ngi lengi ya rest in peace ya nana tungau. O malanga e attend le pale mia I mea kauronga ai. O manga nga o le observa lea. E vala e wengi ia ru pale mia kausonga ai. Tato vai tato le loto le tu inga fiti sa we pule mai. Ai fai e maka vini e kamiki. Aru pongi sa ya ma o pungo ngo ila ma. O se kaimi o se aso ko e kuri e se le fiki le ma Samoa. E kasi le me como fai. E o e. Vavai atu matua I ti ngā rifa ali I le observa. E le tūlanga fo I le o le malanga so o le pare mia I New Zealand. Matatu ai le whaaso ai le whiawhiri ni. O vai tu singa. So le ai le maali e le mea maali e. Matua le popole ar kanga kare kusikara. Kwa le popole ar male koe kia fo I le pole ase tūlanga e tau nuu iai lona mae marang kusikara. And you know one thing sa mo uloa. O le mea mua le woma le mea mautino uloa. They are asking for it. Kusa o le mea lea wo uva aia tunga yanga la psewa mara fikirea. Ai whao ngā ma ia tamuta sa moa ia lea kusikara. Kusa o lai manga ngā o e kā ngofia ku yara māro e whaise mea fu ilele e a fia I lako. Ai se I whai se lako breaking news la po Ia. O e mana tua le upu fo ilele I le kangaka e whaao sooso. Fasi loa le kangaka. Leo le ka o le mero ke wakuora whakai ka inga. E kaukala ma whaaleanga la lau lea. Ai ngā o ngā fasi ar kangaka fura lau ngutu. Ma tu whafonga netu. Ve ia loanga oso mua leo alu whai le kangi. Usa wa pei o iara le victim sa. O le mea tonu wale nā leo te vai. Le ufa o ngai la observa te mini. They are looking for some money. They're looking for some money. Wala lu wingo lo tala. We're broke ala observa. O kua ia mo le meole o le ngosi pepa wa makua sasa fa lo le manga. La causa I dice la covanga foi le fa peka o ye. E kangi fo ilele anga ile asosi kusikala al Pasifika ma vava ia kule langi fa pe o sawainga la ku mana tuala nga ile isu fa pe ko po mo era observa ile va observa mana cha pipi ma ile me fa pe aso fua sa via sa no marifa mana tua mai la e ile esenga o lona esenga o le mer nga lenga ka mo fai de kuila epa ma le HRPP ku lo ka por ku kai inga esko ngo kofi lau ngai le po tu le lenga mangua lenga o kula fongo la kum ka pu ngapse lenga o feika ia le HRPP nga kaimi o la expose mai observer ia issues ka kupi fo ile le misi ma le misuse man ko fo ile le ola nga ruenga ngai ave I mingiska ma fai pule o la ko ma ka vainga ele qualify ngi kon kalake ai wa ave ia o le mea laranga that's an issue ai nga feika valea ia fenga maro le chapi pinga kaimi isko ingo sa vea sa no malifa lenga ave ia la nga fai inga o le mea ka shut down lo observa por el o le mea la nga o la vai ku o le ka koe manga o le vai nga koe fai se repeat o le mea nga
Ia, they are asking for it. Kusa o le kau koe manga o koe fai. Mai whela o e fai ngor kau whaleanga le. Le fai ma kau whaleanga. E manga o ia react. Ia pale mia marang fai ngā malo. Ko si sira whaila Samoa. Ngā react lo fo i le pale mia ia ngā press conference ban le observer. Ngā kova ai. O I ngā malanga langa o mama i lunga le au loko leanga. Le ko kongo me kau media. But that's not all. Ele o la ko uma. Ai o I ngā kova ai o e uma ngā kusi whaasanga sanga ngā il pare mia. Ma le whalanga whai unga ngā whai. O I ngā ri yari umai loko le au la lafia. O le au loko leanga umai anga ia. Le ala e kau mawhai ngā pā mua lako po muewela uma o fosi mai le tioa e whaise kala le tioa. Le ngā fosi mai iai langi ke reso mai kau whaisang kala ki ngāre le fia kau kala o langi. Ai wa force 5 mai a uma ai o force mai le pina Pasifika. O le ala e kau mawhai ai whai le ngā mea. O umanga pā lako po munga. Whapea ai e makuaro lo umai le lalo langi o media. E matua whai kwa I whai al pare mia malanga fast. Malanga whainga malo. Ai ua fiu e whai ngā mea. Iri ai. Lea fo ilai ko e whai ai le kai miringai. Ioi. O ti toi haru pea mo toi mata I le treatment il tamaro le Donald Trump la kungi. O le wha o le news le CNN. O ko ki roko. Ai se mea kunoa le utelo vatu ia la to wa nefu America e mo se ata to fans ata to i inga Trump ya. But o le point o lo ke kau mawhai e oko mai. O le standard ka māloa I mo le mea o le fake news. Ma le mea le news kau whaleanga. Ia. E le ku ua I ka māloa se awa ngoa. E le popole vo se Trump. Pe kau lolo mai ngi media mai fafo mau mai kusi mai anga mea lai fai. E le ke ai Trump. Le anga I le o fundinga mai ngai media ngā mea I Amerika. O winga le ke fai atu ai. O ke whawhe ka ia uia mai. E ke sira mai. Ka vai. E ngā ngō whai aku. O le mālosi o le standard ka māloa. Le anga e iai le whaai kekenga. A le sako o ngā o kou a vea kala anga o se aku. E pala le maa. Ai le pala le kala. O le mea le ngā e mafuai e ka kau lava I le whai ngā mālo. O ngā sila ko a le lei. Po o le a se mea e le lei e ka kaunga whai le musi pe parea. Ia. E le te tau foi ona tu upanga noa ina. Ma tu ufawina. Le anga e aki a. Awangi ka kou wha le ango iai. Le anga o le musi pepa ua I longa langa kau kua. Ua leva fo I kokongo Samoa ma le Pacific. Ma le lalolangi. Muri aku loa. Iai le au wha le anga mea. Ai le anga o le history a I o le musi pepa. Samoa obsepa. O fai si leva. Iwe. Ele a se senga ma le HRPP. Ele a se senga ma le HRPP. O le history ma le HRPP mai a va I kolonge po ai I lava sau ia kofi lau wha solo mai. Se lau pasing. Nga a maka mai fwoi kula e pa mei pinga se lau pasing. Ai na ho o lo ele tu ai ngā o ngā le ua le koi loa masesi. O le mawhau a ia ua ku I lungo le malama le masinga mawhaku. E la utupoi. O le me fwoi la ngai rungus me pare. And let me say this. O le mafua anga fo I e fia I le observer. O nga e kau solo musa mai lava. Ia ka kou ka kangu fisia. Tō kei lo o le whainga o le whaikala al palang. O le whaikala al palang I ele ale manga o ele mai mōsong kaimi. O le whainga o le whaikala al Samoa. E I kai, ai ngofu sia. Suri ai. Tōdi. O le leanga ngā.
ia ha'u fo'i lai anga ua kākou kuku whaakasi ma kākou ngā ruru e whaakasi e aua kou ke kasi inga fua ma aua fuangi whai ingi o kou mangaku le ale sia le walanga sia sen mai roa fo'i ma e nā no ta whai atu kusa o lau fo'i le ngā karasingi ngā ki kangu oiru kau se e raka whaaso e whakara runga rokala o e le kai make sense le a mea o ro ngofu share se mea e kere o fia iai. But why do you share it? Parangi, ale mga awai. Delete. Ignore. Block. Unsubscribe. Vai. Me ore parangi sa o aia whapenga. Ore parangi sa o a whapenga runga mawhauwhau. Ore ha mundi. Le anga e vave kere kākou lalo risu. O tātou wai mafu waifu. Yeah. Era ngai. Ore kero kai mi ai fai akule media watch. O manatu so faso atu ye. Te mi foi na fai le media watch. Ola foi le tu ala lo tu ala lo le kausala ya hana. Oiki a mai fuangi article observer. Aru oe au mai sa ili mai verify mai le tala mua sa mo globo. Yeah, magisi. Alo ki fai aku sa ala utala. Angu sa fo share mai. Na te iei fua le ma tele i ma wa kumu kusa wa kiringa popular ai fu. Ona o le fai fu o le tatou share o ngamia. Ai tatou iai i tusi ngā le ko inga nguswe. Bitterness. E le fei ka le fast. It's their personal attack. I lana fionga i le li pāne mia. Kongwa. O le personal attack. Ale ingi kia fiki lea. Lai fau kua mai ai kua ma lo ia wala ngā ngai ka e. Ko ngeki ai le misi o kua i la. Ase o kaka umangi o kanga kai roko. It's all because o le pale mia o la auki. Anga pale mia ngeises. Ile kelengi. Nalala ele no fatu so wala o faso lea. O le vai a le pale mia e whea ma kua furi o e kuroura o fionga ke whea ruai. O tato vai tato ia e malanga e le pale mia New Zealand. New Zealand e fitoa ese nei manipia. E fitoa ese Hawke's Bay. I'm pretty sure lai runga wa lele te mine la ufai malanga atu. E o ila loi Wellington. Ai pe malanga whaafia se lau le pale mia. Pe aru i maliu. E vai o le attend le funeral. O sionga anti. O le faletua, o le tuangane o le tinga le pale mia. Lenga maliu ngi leingi ya rest in peace ya nana tungau. O malanga e attend le pale mia i mea kauronga ai. O manga nga o le observer lea. E whaavala e waingi ia rupa le mia kausonga ai. Tato vai tato le roto le tu ai ngā fiti e sau e pūlea mai. Ai whai ei maka vingi lie kamiki. Aru pōngi sā ia ma o pūngo ngō lava. O se kaimi o se aso ko e kuri e se re fiki rea ma Samoa. E kasi rea me kaunga whai. E oe. E te tau fo i tau o fionga i mingi sky o immigration. E ka kaunga kou sila po e ar koe ngā visa la e whaingaruenga ngā fiki Samoa. Leanga e ka kaunga grant e ka kou visa whaingaruenga i ka ngaka. E leo ako e kau whaaleanga ka kokungu. E rafo i leo ke ngofo whai mo whesiringia. O kau whai e se fuafuanga e leo whai ako se siku. There are legal ways. Ko se sira oko. Nga o nga whaaleanga mea o le si kenge fo ilele o le kenge lea pese kenge Musalemi ai kokongo le peia o le senga kenge Amerika pea. Help me o towi Amerika. Mangkua lenga whai sa nguanga I think was Trump. Ai varvala au kul mai ka inga ar kanga kai ma walunga foi ko kongo Amerika. O le ale mele le wo fai.
Ana wa investigate le pe ya ufali ko nguro ngasi ana ngasi kiseng o la ngasi kiseng o le mele o ke ko fongo fo ma o mo fa mo lo ma fo fa le anga e meda ile ku ngu le ngoa ka u le ya o lo nga ku pe a fa pe e se kuskusinga ye fa ye se kwaka se ivanga ngala ele angor ka ko fa nga malo i meia o nga o lo le e sa o la observa e ta pa o tai me ka wai nga ku enough is enough e nga ke le la o fight le maka o pule sa mo le nga maka o pule le nga o sa mo e ko so ko ya o sa mo ale nga lo ke pa le mengi ma nga ora i ta pipi ko so fa ka ku ka ya i sa mo sa o fia me nga o fo fia me e fa ya ku nga me o fa ma singo le ila o keisi le kai mi ngai le foi mga ko so fa ka ko sa mo ai le se need wa o mango fasili o mai mauro ia ka mai ma keisi ma kan e o fa ma singo sa mo ni usila e ngo mi mo a o mai wa fo la ye le via mai o le winga la le o te fa ya tuai e la asanga ko fa wa ya fa pe ngi ko inga observer ai la nga e o mai ya o le kali ele malo ile muspe pale não o assim até faz o sawa ele se me la fo if they can observer but they are responding to the observer o ma fo anga le ale nga maros e pe ya me fo ile e la launa nga oyo o kanga e la laule scam o kanga ai ko kiki o ma se por kalame o fa so ai ah la yo le nano o fa ya tu la o fa so ai le mele nga lu ke mo so o kango sa o ai le a po le a ko ngure ma fu anga ale nga fa pe o le mera ku le anga o la fia le fiki le pu le observer la react a ku government o fa la ko nga o so ma le mea ia sa le release the government o nga kali ele o kali le la lolangi ele o kali le a ku ngu le anga ele o ilo le a ku ngu ele o mera le a ku ngu nga mea la se ki mea uma le ku ngu ko kikia fa so manino le tulanga o le lusi pepale ia male pole ale mafuanga wa mafua yo na fa pea manga ye fa pe nei ia le tulanga wa ia ole fa so foi la ia lu te fa ya tu ma la vala u la dala ele fa pe u te fa ya tu ona ole ase si tu le nga o ke ngofo pe mo va va ai pole a tonu a ofia tu wa ia le tulanga ole fa to fala inga ale fa inga malo e winga i me ia fa ia lu spipale iwe e matuale lo ama o le mana malama po ai pia tangia mai o lea e kali iai ia e mafuala na tali iai ona o la la ye tali tunuma ona ko kere kanga kala e fai kau mala tu puli muritai ai anga ua faka ikai o nga fai ya le fufuanga ole ale me popole ole ase me ale malo e lusi pe a fai e lo ke fai sa o le me sa o il pule ki maro fikire pule mus me pale langa i lo tal tunuma tasi lea tau tonga le lei ma le good character sos kanga kai issue aingi e te tonga issue ya ini pe pa fai nga ruenga mangi ngofo mau e nga rue mo Samoa i foreigners e ka kaunga le lei le character kanga nga fai si su enga o le ko inga fiki nga fai si su enga le lei o le ko inga kaka te mana tuana ma fasoa ma le fionga le minister fata Ryan avisa o foi tu ala lo lea ma le si vai nga la ka vale ai ma le tu ai nga ya wala ngai tau fo i el sunga fata Ryan ya sabia sa no malifa e te tau ona fai se su au te le fai atu oni vai nga illegal no it's a legality it's a legal process to foi mera utala ile kama ka inga ngo faku na tu fai langa protest fo ile le tutonu le o le chambers fo ile le pe ole official o senate po le official fa pe ngai ni America ma fai nga vala au ya Donald Trump ma uma e against i le kaua ma me
lele wa pia le woko e kape wa lele po revoke e siki sengi ma meo. Now we can think of it wa hash kele le kurang, but e yai le authority of the government le anga afa pe e le ia se nga malau me ngai fai ma le me ka o lo fa ku pu fa la lavi e ma fai o nga e fa ku pu fa la lavi o nga o au nga ngana mau me ngai fai o winga nga le o ke fai atu ai o le asanga ngofua ia ma ko wa fio ngai mingiska ye fai al immigration e lo immigration New Zealand immigration sa mo ai le si fai se ko su enga ma se iki au ili ma sila o kala fea unga le character o kamaro alia e kusa o anga ngā ruenga ye sa ue fai kongo sa mo nga o le sau e le ia se me foi le mar kou whakanganga o le kangaka mai fafo e sa ue fai kara leanga e ave kara leanga o sa mo e fafo te fatula o tala o le visa leo ke wherua i mai I have a media visa yes o ke le o wherua i se esta visa because wa uma last year wa uma nga maile lapuka i nga ale Homeland Security ma immigration na New Zealand ya America kia a fai o usa o le media o ke koe fo i fai o media visa I have to travel to America ile ko inga status le ya o ka media o le mea la le o fo ko fai o media visa le lo ke fa i mai ile media visa e lima kausanga ile ongi visa ya ka fau ai o ya inga o media visa le fai so se kai mi au ke len mai i America I will have to be interviewed e po ha o me ki sa ri poki ai po a fo i me yengi news o ki sa fai po ngi the moment e kau roa i America le kulanga o news o mai fai ko i mangi kala le anga mangi ri poki o America le anga sa se me ki ko fo i o me va le ko fo po ma fa ma anyway ole winga na le te fai atu i la akele wa kele e le ska ka mo ko fai manga venga mafa manga sana le mus pepale how can we fa fega fai se solutions o mengi anga si la fia le la abatula la fu ile ava ku ya ku ye ku ke ku la epa ma utu ye e ko ke o mai e a maingia ko kangi anga ya ma ko kampangi New Zealand fa sanga e fa se ai me ai e prova ai se me mo ke kana ngwa ko a foi le langa le ko fo ye ko fo ko avela nga kangi le nga sa fa New Zealand nga sa fa New Zealand vai ku nga e mai ma e singa ai langa ava e le ka udia New Zealand kangi le nga sa fa ya ma le tau tai ai e winga le me fo ile le nga fa maro ro ile siang ka ma fo ile fo fa vai ai le nga ru kana fa nga o ile kupi ai fa nga fa ka wo yang aisa nga sa ro fo ko isa we mai langa kangi New Zealand langa nga ava ko ile ku se loya uma longa kari e ma ko loya me uma ale la kausanga wongi ngimo ala wa fa merkangi sa mo le fo ila wo uta pena ina uma me wa uma fo inga fo ka me official lo sa mo ka penga uma mai a fa yo nga le ka ulia New Zealand fa i doa ku sa mo e le ka ulia fo sa mo la ngai le ngi kuna fo ngo ila lo le langi a isa unha kongi fa fo ile sia ku ura mo ka ai e aro ke ka corrupt ile sia ku u fa nga ngi u so kanga e ka fa ye so o le ala u te tala no ma i le whaingai i le nguspe pare, le anga a kou sila sila. Ma kua i kau wha le anga are me le whai pani miha. E le o karangoa ngi isi ure le. O le hako wha whika uri air travel so or pani miha. What's your problem and who are you to question that? E le o kia le aku, i le o popole le aku ngu o Samoa. E le o popole le aku ngu o Samoa. Pau wale mea. I travel le pale mia haru whaingia nga holiday fo i ingi makawhanga i whea maronga ainga. Ala i rani aku a o mea ngi o maliu ko kingo whaai poiponga o mea omanga. E o ai pale mia o aku ngu kekele, peres kengi o aku ngu kekele. E o ai ai mea nga. Wale ko whea. O le are ko whea au le ngā mea.
ana le no fa so atu ua whaakinga ka linga fui ngā le lewa ea kari mere mālo i le observer kari mai wha lango atiko e o mere ngō kusi le malanga o le kari o le pārmia anga ngā mai le release al mālo. Do you have to do that? Ora o siri ngā ora o siri ngā oi fo i pese kāre ke whaia pe a whai o ora o sunga ngā le ke le ua e whaia le media al mālo leo ke karangoa ko o wha media e o pa ua o le lau uruma wha o le hiko. Ia. O le amanga ia o ka oku inga me whapengi e lau ke i loa ai e iei le ko inga whakaua lai whakaua i lako. Ioi. Winga ngā lea lenga whai akula kai a kala. Ai waka kaunga su e angi po o le are ko inga visa. Lea iei le mea uri le sa mo le ingi kisari le ingi kia fiki rei i kongo samo. O le hano nga ko inga visa lai. A o iei fo i se visa liko ngofo yo. Po le mea o le whao ngasi ki sama, I don't know. Wale o ke o le ngau o le au ki fas. Po le mea fo la epi o mea la usai nga ye. E se kai ko orua se nga. E se reo mai o i kamai ke nge ki Samoa. Ko ue makai ke kere nge a inga i Samoa. Ai o ma enga wa mu o pa le mea. Ko so la. Ai whika ngisi ke nge ki Samoa. Ara u koe fo isa or se nga i ronko orua. O yengi su enga le rei. O yengi su o si su e po le mea awa a whai ko ki su aku nga isu e le ita a pipi le kaimi o whainga maro ku le epa le visa o ka maro lea whainga koe nga e ma whainga ko hilo inga ko e review le visa po o accordingly le whainga orang kau kua le whai kongo samu po o se visa nga isu e sau e kau whaaleanga ma kau whaaleanga simple le van kau whaia mea le van kau ioi ai o le ala ko ko mo fai mai e va ko ka ka hu o Samoa ala ko ia king fai popo anu ko ia fiu e uso ia fiu pota morelele ko ka ngu fiko e karo kas ko ingo o papa va ama so fare ku o ka nga ka ngu o Samoa o le foi ko ke kaura malama mai o ora ku Samoa ko ke after o mai ora me la ko mai after ka nga ka Samoa ko le foi after i o after nga i le Eren kiara. Ia fe kau wile rei. Awa au ke whai aku mamara o kana mara o kua lalo kako whai ngā maro. Anga o ngia o si kaili ia po o ngako si kaili ia le whai fiki. Anga ngi kako si kaili ia anga se Samoa observer le ala whai fiki. Ai o ako i ko inga kuskusi ngā kako ia ngā whaneanga fiki. Ia sa oiro mar fa kulowa, sa oiro mar fa sarana ulo ka pivo i le fa a TikTok so. Ai pala si ato ilo e. Ai la mai ilo ma vai tuol pa au te. E ilo sa ukana. O le fa sarana ulo ka pi. Kamai ai pala si mai ilo ai la mai ilo ma vai tuol pa au te. Or ko inga skai dinga kupu ya ka kupu anga o fikire kau ki fa yai mei. Iyo e. Po o konga fo i pofea. Wa leva whaki e kia ka kou nguko ki poki a ngā koe ki poki. O le ane mea kau ke popone ai le su e a meet requirement o kau whaleanga. Revoke le ngofo mau po le pepwhanga. Koe kuri fiki. Kuri fiki. Pase ka ko me mo ko nga ko inga ka ka whapenga. Ngā kau whaleanga le au whaleanga. Le hanga koe maroko ngika mai ka maiki. Whako a whaau umari viske po whenku ngā o ngai. O rai o mai lai, young, free, e innocent mafofo, ai ku uye yere ka maroa. Iyo. Ku uye ni ko inga assignment whape o e makua kau whaaleanga, o e maka kiro pi wha mata itu kulova, kiro soro po whewhero roa iele. Ili ropo o kufa soro ngianga kama i tips fo ie, o hai aka ngaka e po e mainia ngaka, who knows? E li ropo whaia nga me whapenga. O hai ake po ea maise aka maa ngai o la fionga ni pāle mia, o se mea, o se mea, rope e mosa sukala, e li ropo le mea le whaia ka maa role. O le wha asoanga. Ia, e waku whapenga. O ko sira, kusi mai, wha mai pole ale mea le, po koe sau fo le pāle mia, sau whainionga, sira ki o sui fo marolo. O le ara kou whi au le ngami.
What's your problem? Oksida sila mai lama ko va ai mai. Ole nga malanga mai New Zealand, ole yei fa moe moenga. E asia mai nga ruenga fa vai kaimi. Lua se furu kausanga ngei. 20 years il kausanga ngei le porkalame ngei mana mafkanga New Zealand ma Samoa. Ngano fa vai kaimi. RSI. O hatu langa e malanga ile pale mia. So le ngusi pep. Ole ala fe au ko ki fesiri ngia ngamia. Ai nga ko pusiang I kala le fero rua ia fia me nga fero rua ia. Te ko kari mai. Nga ko pusiang I ati ko fa pengi o le pare mia muare nga laku sau. Ke roe kele aku kai mo fia me ia ko ngui fafu. O ke roe kele aku nga kai mi mo nga so langa pule anga. Po langa kai ka inga. Overseas. Ngai lor kai mi ngai Samoa. Anga ia ini ko headlines fa penga. Nga ko kuskusia nga ko inga me. Talo fai. Ho ore akali I ore pale mia wa kusi I hele kala. Ai sauresi, ai so o masole kai fa kai lima kai yongo ko headlines. Ai all to the pale mia. Ko sau fo me ore vai aso fo kula I ko kula I rumo fa msingo ngal pale mia. Wata tau ia fionga I mingi skama o ko ia CEO ia se I vanga ngai. O le fo I ko ke la lafi ai mo o ko ko me ia o ko CEO si mai. Wa levan te tau a ko waro lo fa mongi fa nga malo government of the day. Don't just serve. Be loyal. Be faithful. Submit. Awoko ke ako ko fa kumpu. Awoko ke ako ko fa kana fungofo. Awoko ke ako ko fa kana fa furinga. Ioi. A esse CEO pe ko ke le fia fa ke lo CEO ke vivia CEO le. Lenga wa kaukala nga ngwenga. O CEO me valili. Pawale o CEO ke vai ko no wai si mau CEO. Pawale a kasi le CEO ke vai. E mere ka o kaka poko. He's wise. He's got wisdom. O kele o mo si CEO ke vai ku ye. E ko ke fa nga ko knowledge manga mau me an ko wa o ngai. A fio nga ya fa fo nu le a tu manu va. Nga poko le ka o ku spa ia le poko so monga. A fainga e serve mai dalo administration al HRPP o le a fo ile le fio kangaka le anga nga e submit fai la nga ruenga fa maongi langa o kanga fai nga ruenga maro ave ila o best ha o fai inga kule e pa o mai fast sa fo I ono makua submit tar kamalea fai fo ile best of his ability anga waru ese o pa o pufo iang ko woninga mai ko la paka I mai fo mai be careful le linga be careful la kama ono al mero we kilo kasi le CEO o le makamaka I pan mia ioi ana ko ke vai fa so ua suia aisea o ai ale malo e kula I mai don't just serve submit ave I ai lo loko malo mafau o a me ave lenga ea o lo supreme leader you report to your minister to the prime minister al mere kako nga or fa kumupu pa fa kanga ngufu ma e ai afu I lava inga le roke kango mai a CEO le fa foringa wala nga ole ava ile liki mai o me liki mai ku so o se tu ai nga mea liki mai so o se ko ai nga mea liki mai ai ka ko yesamo la le lai ko wa le la fo ile a o fa ya tu sa o ala utala le wa ling van kau kuri ko ori mongi ngai ko ngole official pan mia no o kero fa ya kul pan mia kuri ro it's my own take this is Asiata's take ai ka o ko pe o ora ya ai le va o ia I do karango le mele e fa fea o nga fa inga ruenga au ka fal pale mia ma me yai ku inga information se ka ngaka o longa ko alua o le ngifo kuri mangu pa o e ngifo kuri mangu nga il pan mia
how sa ore nga ngor fige ko nga. How can when no can? Io. O toto mo me kala lo ke fa yo. E fa fea o nga fa nga ruenga. E kuro wa sia fartua wa Sharon e no so. No. Ke dei ka ya we. O leo ke kala moa. Leanga ore ke fa nga ruenga le official pale mia. Who is the PM? Who is the Prime Minister? O ai le pale mia. La auri ale mali e toa. O ai le fai pule piko i le anga le loko makau fe ai mai le pale mia. O roko o roa. O le imongi. E asa le faiva. Ai le asa le masalo. E asa le faiva. Ai le asa le masalo. O ai ya mai ko ke mafau umai ai. Ma ai ngai ngalo. E ke waka ko mafau i mo i ao. Ma senga mo u ma me uma. Ai o ka se ka mela lai ngofo maka o le kongu. Ole makanga ruenga pore ofisa. Lenga a ka uri makanga ruenga. E ka ua makanga ruenga. Ai ao o le CEO. E le ka usa makanga ruenga le palimia. E ka o le CEO o le official palimia. O tangata o ke loka ngore CEO. O lo ke karangua. O le whaasingo mangana ngā o ka ngaka whai ngā ruenga uma. E whai ngā ruenga maka ua i la kou. Tangata whai ngā ruenga o le ofisa. O le palimia. Alala ngā leo ke whai a kuai. Ke le ngei mauriki. Ke le ngei mauriki. A mai e fua le. O ke whawhakai fo i a kā kou ia. Mai e runga kau pai ma la whai ma mea. I thank you guys. E ki rola ukana. E rea se ngā mō kou masaloma. Ma mei a mai e leo runga kau le au ai aisa. Mo meo ka mai sport. Mo ka mai small boy. Ma ka mai small keo mei a mai runga. Ke rope mai le fia se lau waka i a mai runga. Ke rope nga se ko alima ko ongo ni me ka ongi big fish nga maua mai ai. Ako kile umale sa. Ole pu e mai. Ole au ai eisa. Esa oi tioka a Mr. Falai fa palanginga o ayo ka alunga. Torus furu ai a fa palangi 38. Oi o mea ula ka maro le fa ka. Ala bingo laka. E fa penga uma. Kusanga ole au eat ice le mele le ka pu e mai ma maua mai. Esa oi le se o kinga ya so awa. Dar fa palangi ole afakas. Ma ole half one. Kusa ole au ngapa unga mea ye maua mai nile ko kele. Nga ole au ula au miki esa. Ese a maua mai le au importa. Ka mai e importinga minga. Le au mai ale mea. Pau ka ngaka ye maua. Ka kaya maua mai a pea ole au e maruanga fui ngai kuro. Ole winga leo te whai atuai. E whape ngā mafo i mea ko kupu kongo official maro. E pu e mai e fua maleaka. Kua i mai a pai. Kua i mai leka mai ka mai kiki kua whaingaru e nganga pō. Kua i mai leka kiki whako a koruma singa. O ngā lewa ia koe whai kala mai runga Facebook. E whaingaru e ngā fu i makangaru e ngane. Ai ngalo ai. Oka se e iku. Oka se mi kula lale sao whai. I le wha runga mai. Ora ngā whasoa mana ukwana. Lela ngā ea ringo mafofo. Ke whakau ki lia e si koe ngaka. Kasi ngā kupea rua o ngā. Pay them out. Leave. O so nisi ngā rua ngā nisi mea. Pe whakarikari se i koe o mai fui. Ko ai ngai koe. Le ko vanga wha upu whai. Ko ke fia i. Ian ko koe fui le ko koe apala i. Ya. Lala fo i lea leina whai lau tala wha manu rua fo ia i lau su. Lau fionga peska le wa e. Le wa e vai e miki a manu. Wha manu rua kua. A ki rona mafu anga lenga sa ora o kara ngoma o whakia ki koe. E ngai mai maa ue kai minga e sui. Nga e sui media i fo i lele maa lor kai mi au iei lavi. Nga ngai lavi. Mai maa ue pe ang wha pe ke whainga ruenga ngu e kere kau kala. Mai kau whare anga maa ro. That's why. Lenga e kousi sila. Lela fo i ngā ngā wa ia ia kiau. E le ai mangi kala ngā uwha ia ngā i CEO ala fionga ia tūmanu vau e vili. E ui le kele o li poki ngā sen mai ma pua mai ka ngaka.
please awar fa awa ki fa ala kala ka ku kamanga ilungor ka ku por kala mele nga o kamanga ku epa o kamanga olu o ke roko o kile so nga mingo I kile ni kala ngaka se ivanga nga o iloa e yengi o nga fa amaunia wo o fiu ke aru lungor pecha e vili ku lo wala o fiu ka kumonga wo o fiu ke aru ye pe o ke maua I kau fa le anga mangianga ko mengi ma fai nga malor fast le ai masemea a le langa le ki fai ko ila o fiu nga pesca le la wa ese e mai ngai e ai le ko finga nga a o le ke le o kala le anga fa ya fai ala o di mar finga malor fast fai fo ya fia mi minga nga a e fa fo mai a o wa ku sa o ya ki o le mariero finga Maria langa o le fea o le mele ia. O le kou kau kakala mwhaaleanga na maru. A le uko wifu kou se ei I ko fingangi. Ma maua kou kongi ke kele. Ti serve fua le oko. Ai sa kaunga haru ko kongi nga. Ti serve ka ngakalanga sa pōtire. I le wang whakawhai. O le mea konga nga kaunga ia. Tio. O le mea konga nga kaunga ia. Ai whawhikai le loko o le fionga le pārimia. Ngā ai ku ua whangoa. E le pio kou pārimia ngang kou mga ngā o ia kuila ipa. Alai noa u mare ko ke. Nga nga pārwa au kuila epa ia oe. TKO oe. Pe ke CEO. Whakarikari ro ku ngā mau ngā la saun. Tio. O le life le nga life mai ere kou pārimia. Style ngā kuila epa. O ke o whakua se kala. E le whakua se kala. And I had some closest friends. They were CEOs o mkangaruenga. Ai nga o nga sipa o nga o nga challenge ai vai nga leo whakunga kuila ipa. Ke ia re saure ia so se siau na luenga e le toi whaupopo I na lau kontarati. Ua leo toi mo mia fo I lau tautua. Ma ko vai o ko whingang whaia. Yeah. They have CEO friends. Nga o ma eloa su elo mare meo la inki wala kira maua mai o ngā luenga I si Pasifika. Wala kira maua o ngā luenga I si fo ia o mai si New Zealand. Eo e. Mea ngā kuila e pangwhat. E ala la ringa. E ala ino o whaia tupea. Oi fo I lea ke whai mea va lea wha pe ko kongo ngā ruenga malo. Whai a se ia maua oi. E maua oi. E matua maua ke whiu ke fia lafi mai. E maua oi skani. O le mea pito I lea. O le mea pito I lea ngā lava. O le tūlanga fo I lele. O le maua oi. Mā kila o le maua lea ngā whai oi. A oi o si tangata. O ngai ke kau whaalaka I whiaro rua iso malpalmia. O le tualalola le nama le whautuanga o le avatu. Ai ngā amaka mai. O ngora o le nguspepa lea le apsefa. E la fo ina avatu la u. Ke le ropo ai. O ke le ropo ai le minista o. O le immigration sa mo e la vea I ma. Ke le ropo le minista la vale o kiu ke po le altulanga ye. Le wa avatu. La u whautuanga. Ko e si yaki le lei le visa o le fiki lea. E pulea nguspepa. Si yaki le lei polea ko ngā visa la ye. Ko sa foi po se visa sa. Mo ka kaunga ko si yaki ma review. Po o kala fea ngai. Ma nga kau whaaleanga I e whai kongora. Pele o ka kaurua. Ea o nga koe wha fois. Le ngofo mau sa moa ia koe wha revoke. E le pure ka kuku sa pe o ngofo se kengi sa moa po le me I ngā mea. Ala ngai le se o ngā kau ke kari e ngai. Se ka ngā kai wha e fōu mālo. Ke lea mōrianga kau ami.